tolona na e afe Visa e na ua e moana vavare Lo me kina ita e ofa mama e Kosi e te tau fonua na e afe Lo se si ngoue takafia e laione Manu leo pulu sila oe nai hosi te E toki mofua tori e maupasi pe Turi ki e wha te uri tapu tafoe No e loto i ki lasi e te fie ua Siu e no siu whanga e na e o whonua Olo e laha, vie tuku si ana taula, katala e ai, e ngofua hatu ki uta. Amanaki, tala e fua mai me, si o patunga loa, e ne laui a fe. Vola ua tonu, e te fua ki lo se, Oi siete tau mu ako aki fe Fio tolola e tolona nai a fe Wisa e na ua e moana vavare O me kina kita e ofa mama e O siete tau fonua nai a fe Lo se si ngoue takafia e laione Manu leo pulu sila oe nai hosi te E toki mofua tori e maupasi pe Turi ki e wha te uri tapu tafoe No e loto i ki lasi e te fie ua Siu e manu siu whanga e na e hou whonua O holo e laa fie tuku si o no taola Katala e hai e ngofua atu ki uta Amanaki tala e fua mai O ko kore ke u hufanga mo ngahi tala whatapu ko toa pe o ku whao atu pe me heni whatapu atu ki a hatakilot ka ma ho eiki whatapu atu ki a hatai whanua pe mo e kaingatonga ko toa pe ku mo ongona i he o pe a plokalama tu funga whanua alo au a ia au ku o atu whaka wike pe me heni malo e tau mau e wike koeni o whape kulele mea ko toa pe me apina ke whanongoa e tau ngahi polokalama pa mouto ki kātaki o shea tu pe tau polokalama i he ahoni foki ku whiawhia ke tautalere a profesa toke tā se o si o laftani ki he pompongini lava ke whahoko atu i he hoatani ke lava ke whahoko atu e tau polokalama tu funga whanua alo au pa me he Vipon Media pa mo e University o lo au pa me Kenpela lava ke mawhahoko pe i he ngahi whakateknolosia koeni ko tau wau gai ahoni ke whai ai whetala no aki koeni ke hoko atu e tau pōkalama i ahoni tau tala noa foki i he e tau konistuto ne anga hono analaiso e tau konistuto ne i he tau walfitu ni ma ai ko tau tefto i konistuto ne ia na e tufunga i e tupo ulaki me kau tangata ahoko ia pia koe hoko atu ai e tala noa i ahoni pia ko whiawhia ke taitalere profesa ki he hoatani whiawhia ke profesa laftani whiawhia ke family pia whiawhia ke Kenpela i he hoatani Alo bito tola okay. Ako whiawhia pe tau au sia pongpong ko ni pongpong he ni ko hata ia i Aotearoa kau whawhitai pe
tau ke ima o mo uitonga le leipe whamiri hen. Okay. No mani le leipe a wiki pe a moe ka hainga hen ni o e tamasi pangimis karau ni tu pou tō karawa pa kou lawe i pe o ku tūkunga le le mea kotoa neongo a e COVID i ene alu pe i New South Wales pe moe ngā state kehe. Ki kai pe ke fu atalele a pito ka ko e whakalupu fua ku mau au ke mau mawhana pe ku kamata ke u mamari e pe maha ko o se te weekend ku hui atu e ku teunga mawhana e tau polokala mai e ku pau pe ke u hau pe o wala mawhana e ku tamate e atu e hita ulo mai la ku fihi alo e whiriuri wake e apa. Taka pai kai ke te aipe ke te mawhana le rei. Lo tango pe whai proklama ku oho mai esma ia pe koe whai mahatare ia koe e a momoko koe nanunga ia mau meani. O mau whonuani. Neke ke mau esma ka kua mau esma he momoko mo whiriuri wake e a ka ku mau sai pe e tonga maro au pito. Koe ahoni foku ta a o mai ni ke polokalama o wikendi ko whakau ko wiko o si foki na takilahi a holo i he ngahi isiu lolo tonga koko i tonga pena e whamawhana pito e kau mai e kakai ke whai e tala noa ka ko whakau i ahoni ke ta hoko atu mua he ta konistuto ne ko ngaha o ku ta o si tō atu ki loto he ta inimik malo e ngahi kupu koe na i loto i he konga hono ua ka ko pe he koe ke aha te fu mea fefe i ahon ki whai koe pe ngahi lao fo ou ku fotu uhake ke whare area ka ko pe he ke ta hoko ate konistuto ne ko tui ke te toki awhia ki kaureo ke whai hono tālanga e ngahi lao koe pe te toki awhia ke kia ha whai ngā maria lotonga polokalama e ngahi polokalama ka hoko mai. Malo abito tonga ka e tuku ke ta hoko atu ki e tau kupu ni manoa pe o kou fia ma o pe i he ta polokalama ta talanoa ke konistuto ne. He koe tohi tapu whakalao ia o kunehanga o puke whonua. E a kou fia e ku ta mei whai ma o pe hangeha ta ki malanga. Koe aho haka tūsite o wike. Koe to mai ta ki konga ves folofola me konistuto ne o ta whaiae e ku malanga pe aku ke hu mai o ta naki mai. Ta malanga ua pe foge ta kolokala. Ka koe katoa ai u tohi koe atonga mahino e tohi tapu ia. Ka koe konistuto ne ko fia pe au ia ta polokalama he koe mea ia koe foi te fito i tohi au ne tatake whonua. O ku whakama opo ai mea kotoa pe ai lotu, ai ako, ai ekonomika, ai sosiare, ai ngā ue mai hā pea whanga mea te ke whakalau, e whakama opo ia o ku ihe malu e konistutone. Pea o moone tohi tapu ia ka kui ai hono whatongia ona. O moone tohi ia ai filosefa kui ai hono whatongia ona. Moone tohi ai haa. Ka koe konistutone, koe ne ikai koe ke tau whakao fiofi ki ai, e tau tala noa mo e tau whakakau ia tau nofo hawhonua. Pea e hange koe ha tau he noa ia holo e tonga. Pea kou sio au ia koe palopare mai na e o mai ia he tae whanoa, pea kou tau ke i palopare mai ia ai. Ko hono o mai e u whakakaukau, whakatau taha, o i kai mooni ia ki hono whakarere e whonua, o ai ke whakarere a ke whonua, pea ku taurongoa ai. Kau kou whia mau pehe ta polokalama, i e whainga maari e ke whamama whai ai mahu inga, ke whakafoki e tau wanga whai, mo e tau mea kotoa ki e konistu tone,
he ko ia ai tohi ko whau e he kau whilo se wha, pe a whau e he ngāhi pure anga ke ne hanga o puke puke a whanua. Koe tau, kai peke tau mui mui ki ai, o ku tau alo tau tōria he fo i whaunga mo fo i mo uike. Pea ka pau tau whi mau ke whai hano kapi kapi, mono mono mono, koe ai ngāhi whaunga. Kai ke koe mea ia kou ki whia lawe atu ke kamata ki a e ta porokalama, pe te uhoko atu ki e ta kupu ni manoa. Na ta hao ngata he kupu whahi wātonga, Koe kupu ni manoa isa, ai au kupehe, koe ka paurewa e whahatau, whae loto whanua, pe koe tau atonga moha whanua ke, pea oku iai ai mawhai, whaka prerogative, pa koe sovereign power, mawhai wharerewa, pa koe mawhai whapolitikare, o e tamatu i, ke ne hanga o whahu mai ai martial law, pe koe lao whakautau, kia ngahi wheitu e whia mau ki ai, pe koe kotoa o e whanua. Koe taimi pe ia e toki whakahua mai ai lao whakakautau, o uhinga ia koe fo i pure, koe tu ipe moe ami, moe sotia. Koe uhinga ia koe mea koe martial law. Koe tu i o koe commander in chief pe o kupure, koe pure whakautau pe, pea moe kausotia. Koe ke toi pure ha pare mia, koe ke toi pure ha pare area, koe toi pure ha kabinete. Koe ne hu mai a foi lao whakautau koe no whatongi ai. O ka paupe e whai hatau whakaloto whanua, pe ko hanganga e o kutu whakatu tā maki, pe ko hatau atonga mua whanua. Pea koe no ngāwe aki e ngāwe aki ki hangahi fo i wheitu, hange koe tau ngāwe aki koe ni i he tutu nai whaina, ngāwe aki pe ki fo i atakai o nuku alo whaa ki o no ngāhi konga. Pea ko ia pena e ngāwe aki ki ai alau whakautau. Pena ngata pia. Koe taimi koe tau hono wātonga, atonga, na aro whakataha pe ai pure a tahi ne kuini mo e pure whakautau koe aia na koe martial law ia a i he huma ia na ngāwe ake lao koe nika i he malu malu o e tau malu whanua koe a Amerika. I he kana ngāwe ake kupu koe ni koe fuafua ngāwe ake ia mahalo kupu koe ni he kulawe i. Ko hono fuafua ngāwe ake i he tau hono wana ngāwe ake ai kupu koe ni kupu ni manoa. Koe ke umau pe koe kupu whiha ia o e ahoni. Ka koe kupu ni manoa e pe oku tatau ai mawhai pure koe ni pe koe mawhai pure wharewa koe ni o e tu i he ni pe moe kau Palestinio i ngāhi pure anga whaka Repapirika pe moe kau kovana se ni are o e ngāhi pure anga hange ko New Zealand mo Australia mo Kanata kou nau i he malu o e tu i Piritania porque tahi e kuini ko Elizabeth. Ka koe mea pia mahala o kou whia lawe ai ki he kupu ni manoa i he tu he taimi ni e tonga ka whakawhokea. Aia koe, profesa koe kupu ni manoa, koe kupu whao no ia o lao koe ni he tainimi. Ia. Ko ni stuto ne he tainimi. Aia tala noa koe ka whahatau he whanua pea. Pea ku ai mawhai e tui ke whotu koe ni lao whakautau. Aia koe ku whaono ia he tau koe ni stūtone koe lolotonga ni. Koe tu koe ni tai ni me COVID-19 i tonga. O ku tau ngāwe ake martial law pe koe lao ke he peia. Koe lao ia ke tu ke mea whakatu pake. Ia, lao ke me whakatu pake. Ange koe a whā, o kai koe lao whakautau,
Ai oku lava pe he ko pare mia me lava pe nga we aki ai la o ia. Ki ha me atu tu ko ha ko foi si ku me fatu pa ke e fatu pa ke oku hoko ai ko malava ke nga we aki ki he afa malava ki he ngawe aki ki Anga tsunami mea pe he whakatupa ke hange ko e hoko mai kone COVID. Ka ku ikai ko e heku whai tutu uni ko e mea ko e au he malu pe ia o e paremia. Ai au ku kehe pe koe ke umau ke no whai ki mahate tato ki hau ke ai o ke a kupai ko nistuto ne pe ko mea pe ia he lao. Kai iyo ka ku ke hea me masolo ai humai la whakautau. Koe foi ngā wea kwa mui pe ni ako no ngā wea koe ke whengai ke toi whakakake ake ai mo ta awhi ake nā toi ai ha mau e hoko e foi tutu So koe whai koe foi tutu nei ke ngā we aki. Pe nei ke ngā we aki he ka mata e tutu mo ngā hi mea nai hoko ki mua i he tuku ngā we nei ke ngā we aki. He ku iai ai ngā he fo i poini koe mea kono ase ko nistuto ne ko ne whaka ko nistuto ne pe ia. Ko hono toki ngā oe aki pe o ka whai hatau. Ko hono toki ngā oe aki koe he osa e tutu ko hi ngā he koe fu mau lahi nai hoko ke whonua. Pea i kaito e whie mau he tamatu i sa stupo nima ke toi hoko atu ha mau pea he ku osia e mau whakai mo ui mo mau lahi nai hoko pe e mau rewa ke o mai ke lava ke toi whakatontonu a ke koe taimbea o mau ke malu ai o uhinga ua ko uhinga hu mai la whakautau ko ke toi lava e pure anga pe mo kau polisi ke na uhanga pure e whonua pe hau rewa e tutun whakautau ai ne afio ko uhinga ulaki ke mahino pe ka tau tolu ko uhinga ke malu i ki tau tolu mea toi hoko hangahi mau pea hinga ke malu ki tau tolu pea koe whika wā ke malu ke ua na toi hoko ha mau watu blahi ki he whonua koe taimi pe au tōku whahu mai i he wharea mahino heni koe taimi tau Ko tiu mahino o pito e whakaukau pea koe nana e hange koe ko ki whamatala ke aina e tōku whahoko pe ai ngau e ake masoloa i he osi a koko e tutu. Taimu na ose mo veu na tok fa hoko rewa pa tok fai ai hono fama opo e whonua. Ka kotu mahino pe ko ke te ahame e ala whehu ia te whako ia. Ka ta hoko atu ke kupu hoko ka pau koe ki te ahanaki ma. E o whamopa tonga koe. Ko hake ke ta kupu hoko. Ko ta kupu ni mataha. Koe. Ko kupu ni mataha o kutala noa ai ki he fuka o e whonua mo e fuka ai tui pe ko e fuka ai whare o e tui. Te whito koe fuka. Koe tau fuka mo e loko o kua. Koe loko o lahi ai whonua, pia mo e loko mo e fuka ai tui. Aia koe kupu ni mataha, kune tala mai ai. Koe fuka o tonga, koe fuka ai tui ko sias. Koe. Hei kai li uia o ta angata. Kau e nia i he kupu ta angata. Pea e ngā ue mau aki pe e he whonua ai fuka. Koe konga uroa ki ai kupu koe. Pea koe fuka mo e whakailonga pe koe loko koia o e tui, o e whare aro, ma kehe hono fuka. E ngā ue aki mau pe ia e tui mo whare lahi ki he ngata anga.
ki ngata anga ke paanga forever aia koe mea mahu inga aia koe ua i tala noa koe koe tala noa ki he fuka e ua koe fuka o tonga ai kou tau whilaanga momia koe kolosi o kulokula o nofoia i loto he fo i tapawha o i hinehina pia toenga rewa o i fuka o kulan kulokula koe fuka ko ia o ku whakarea hene ko ni stutone ko whampe ke o me whaafitu hena o se tāno atu pe ku kei whakarea tatau koe ne pehepe koe fuka o Tonga the flag of Tonga pe to pehe rewa the flag of King George ai fuka koe o whanua he ikai li liuia ki ngatanga mamani pe ngawe aki mau pe e whanua o ku maari e ia he koe fuka koe o whanua me he fo i setesi koe ni koe fuka ia ai tui sai koe kupua koe konga ua o mea koe niu ne tala mai koe fuka mo loko koe ia lolotonga koe ki he whare o e tui he kai ke ue i moia koe mea kono koutou i whakatoa ngā i whotonga koe fuka o Tonga o whakarea ai koe fuka ia ai tui koe fuka hono wā mo whaka mo loko hono wā ki mea ia ki he whare o e tui o kai ke ne tala mai ia koe tui e fuka uruaki e fuka e whonua koe tui mo e whonua koe na fuka ai ai o ku maari e koutou kua no toi whaka uhinga i whakalao ke peia pia kuia i hano whakaiki whakalao koe ke umao ki ai e tuk whai haa watu ki ai e ta whai at koe ni ka koe mea ko ku maari e kou whielawe ki e fuka koe fuka foke whanofo pe tala noa ia Tonga i he taata o sisu koe uhinga ia pea ku mooni pe ia koe ke whakaikai kulai pe ngā i whakamooni a ki ai ka koe mea ko toi tānaki ki ai koe whi tānaki ki ai he koe toi ola ia o i fo i lingi toto a pipi ponu toto i he senturi me ua taha ki e ua taim loloa aia koe tau sio koe ke tau fuka i he uhinga ko ia o ko tānaki atu o koe ke ngata pe i he uhinga koe taata o si suka koe toto mo i taata ka kaina na hanga ringi he tau ke lawa ke maua e fuka koe ni pea koe uhinga ono tolu ko whietana ke fuka koe lanu kulokula koe lanu o aggressiveness koe lanu whita ai mea koe lanu kulokula mālohi koe ni he kono stati koe mo uwako koe ke lanu ka pau whie mau ke tau whita a pepe o mai lanu kulokula o ngā oe aki ki a whainga kakai pe koe sipote pe koe haa pau fe mau ke tau ki anga malu pe o mai ngahi lanu kwai ngahi lanu ke o mai ke ai ha lanu pulu vai mo o lanu ke fa vai i anga o ne tau he psikolosia mo mata tangata ku pe ai tala noa ko ke me ko lanu ai ko ku fie la be pe ku ya ke lanu ko la tau pore tau tole lanu ko lanu tau fuka ko lanu fonua ko lanu ta ka ko ta no e kula malo i ko ni ka ku ne to whamanatu mai a ringi toto na whai lahi e tau whanga kui ke mauai e ko ni stutone pia ni to whamanatu mai o ku ne wha ai he taimeni i ke tau wanga whita e mea ko lanu ko mea mahu inga ia ai tala noa ki he lanu koe mea eo ko whia lawe toi ko tau fuka ka koe whiwhiri e Tonga
Ko ha mene ke whakarea e tau whahau a kupu koe ni, koe fuka pe o e whonua, ka kune whakahua i hono hua wha. O kuloloto e mea koe akatea. Pe ai rewa e fuka ia mo e loko ko e whare alo ia koe ke ase ai ai. Pe koe ke ase ai tu ia. Koe foi hai maari e ia tonga he whakakau pe a aku ki tala noa koe ke kupu koe ni. He ku loloto e uhinga ki ai. Aia koe mahalo e lava pe ke tau pehe. O ku hai mai e tau whahau ki tau tolu he fuka koe. Pe a ko ia pe o ku ne toi hai e fuka ko ia ke fuka o e Royal Family. Ko ia ai hala whakawa koe ako naki o malawa pe koe foi implication ia koe anga pe ku whakatala noa ako. Ko hai o kune hai e fuka e whonua ke fuka ai whare alo, pe koe whare lai. Koe tui. E koe whehui koe ku pehe. Ko hamena te o mai ai a hono hua whaa ki se te suru aki. Pe kai ke nofo pehe fuka koe o whare lai. Koe ku whakawinga ako ki ai he koe a kune hai mai ai whonua ai fuka koe mo. Kai mi whoki tonga maa ai tau ai e fuka ka koe mea mahu inga, koe simple. Koe whakailonga ia hai kia mea lai. Kau gila wea tu tonga ki he tau ki fuka koe ai tui a whare lahi. O ku whawhotunga mai pe ai konga o e tau fo i sila lahi ko a tau tolu e tau Coat of Arms a tonga. Ka koe tu koe ai fuka koe ai tui o kui ai pe hono kehe. Koe fuka kone ai tui, koe fo i kalauni, o ku tu uia o kof kula. Ano pui tua. O ku konga wha. Mo konga i loto ko e korosi. Pea ku tu urewa i e tawha ke taha ko e fo i rewe ni pe mo e matalai o lai akau. Lawa peke fo i rewe ni, lawa peke fo i lupe. Pea tu urewa i e fo i tapawha e taha e ku kota tapawha e mea. O kutu ure vai ko e hereta e tolu. Pea tu ure vai foi fetu o e tolu i foi tapawha e taha, pea foi kolosi i loto. Aia koe fuka ia ai Royal Family. Ko Royal Flag ia, fuka whakatu i. Heku malawa ke pehe tonga koe fuka ai Royal Family ai fare o tui. Koia, koe foi fuka ai atong. E malawa tonga hono whakarea pa to e malawa pe tonga koe foi fuka o koe Royal Flag koe fuka pe ia ai tui. E ke loi mea maria ai koe ke wilope ko stala noa i pehe i hataha ai fuka. Ka koe kapau te tato e nofo e fo ki tau ai au fu maari au pito ke sio ke foi Royal Flag ko na kona ke ai mai. Koe rewe ni koe whaka ilonga ia o Melino. Koe whaka ilonga ia kua ose tau, kua foki mai lewe ni kua osi ai mea whakalilifu na e hoko. Koe fuka, koe no whatongia e taha e tonga, ko hono tala mai a e tau whakataha, o ku tau taha pe i e fo i mea koe kolos, ka pau te tau ai e fuka o e whonua. O ku tau taha pe i he mea koe toto o kalaisi, o ku tau taha pe he taa o tau whangakui na e lilingi i he tau. O ku tau taha pe he o ku lanu taha pe ho tau toto o kai ke to e kulo lanu puluha toto o kulo kula kotoa. O ku hanga e he whakaukau e fuka i a whonua
o whakatataha i ki tautolu koe mahu inga ia mea koe whaka heriaki pe koe whaka ilonga, whaka symbolic. Koe tau hao rewa me he fuka koe o e whonua ki he fuka koe ni aini o ku a fuka o wharelahi pe koe me aku tu re vai kalauni. Koe fuka koe o e whonua o ne hai ka atoa tau tolu kai ke toi ai ha mea ai kehe koe whoi mea o ku whakatahai ka atoa ki tau tolu ki ai koe kolosi pe aku tau lanu kulo kula he ngahi uhinga koe ni ko Yugoslavia ki ai tonga. Pea koe lanu hine hina, koe lanu ia o e maa, koe lanu ia o e melino, koe lanu whaka otua, koe lanu ia o e lupe, koe lanu whaka hevani, o ku pui tua mai lanu hine hina me fo i kolosi, ua ku tau hanga aike ai uhinga koe ia. Ka koe tau sio ki ai, na e omi foke ka kai he tau e whano ao ai pe tau hanga o ai o mai ngai whakaukau ke tau tutu a ke tau fuka. Pau ku, nai tutu i Nusila e homo kau tama kona muto. Ka koe taimi pe heu koe ke tau hanga o ilo i e mahu inga e uhinga. He kai ke hau e fo i ita ia hak whalokunga kakai ke nauhanga mau e fuka he koe ola ia o e fu me alahina e hoko. Koe ola ia ka atoa e mea na e hoko tau historia o mai o ai ke he fuka. Ka ke tau sio mai ke he fuka koe ni o whare alo. Here tā e tolu o ku pehe foki ko here tā e tolu ko foi hatu ia e tolu. Koe hatu ia na nau purei mai whanua he tau me la wafe. Aku o mai e here tā e tolu he koe osko e tau kone fie marie ia e hatu e tolu e nau wahe whanua o tau. E koe whakailonga here tā e tolu ki tau manatui. Na e tau e hatu e tolu mo nau ngā iha apea koe o la eni koe fuka koe nā. Mo fuka ai whanua. Ka koe tala mai here veni kua osi. Ko tau merino, pe koe lupe, koe hano whainga whakarea. Lama o ai koe lupe, ka koe mau koe reveni. Pea koe kalauni ko no hai ka atoa ia mea koe mawhai pure, koe fo i here tā e tolu. Pea koe kolosi e nau toi hau peo tu i loto. Koe kolosi pe e senta e umea ka atoa koe. Koe fo i whetu e tolu, kai ke umau re rei kia i tonga. Pe ku toi uhinga pe ki ha tolu, pe ku uhinga ki ha uhinga whakae. O tu ka veinga, o ngā roi a au kua poka hae uhinga fo i whetu e tolu. A tu ke ka pau ke mau ki ai o ku ngā roi a te au he taimini pe ku toi tuhu pe fo i whetu e tolu. Koe whetu e tolu e au hange ka te au koe whakailonga ki fo i kau maki. Ka pau ku tonu e ku mau, to glava o to whamanatu mahata ka koe ku manatu i ana taimini. Ka te whaifoke atu tonu. Ku maaria pito e profesa ai tala noa ke tau fuka, pe moi fuka koe ai whare tui. O koe kup whawhitu ia i he tainimi. Ai e koe kup whawhitu ia, koe fuka o tonga. O wharea ia e kai wei ai fuka o tonga. Koe fuka o King Siaosi o taingata. Ka e tuu mau pe ia koe fuka o pureanga, pe moi fuka whakatui. Koe fuka o hatui o tonga o lau kuonga. Aia koe fuita whaake koe ke fuka. Pe ko tu koe tāna kona ko ke o sehanga ko o analyze o mai tu ko e fuka mono uhinga o ku mahu inga maaria au pito. Koe konga eni e taha paloveza au whai kia e tokanga foki. O ku ai e kakai una whehu ia. Hage koe ni ko taimi ko whaia ngahi laka whakawhepaki, whakamoweu he ngahi whanua muri. O ku asi mau pe tau ki whukatongai.
O koe ke ilo pe ka ha uhinga ko ai ka kai me fukatonga o nga we aki. I he taimi kok whae ngahi laka whamo we ko ia. Pea ku whehu e ni hia o pe he whuke he kakai ni ko fuka ko na ko ki to toni ke fusi no ia holo to fusi pe u feitu whapure anga. Ka ko ilo ta hai pe ko ha tala no to tonu ki he ne tu ko ia. Ka ko ha ho wakai ki ai. Io ko mea foko ni e tonga ko kamata mai me Amerika ko fonua ia ko fuka oku hinga tatau pe fuka ia I hafainga fonua. Ka ko fonga ko na mawai e na fuka ko ia oku ikai ke tatau e fonua. Aia ko he kukehe ai ongo ia ka o Amerika ke na ngawe ake fuka matauto. Neongo ko fo I mea ku tahai o ku ne fonga he fuka ka atoa symbolize ka atoa ki tauto. Ka kai o fonua ko ia. Aia ko hinga ko ni ki ai o ku pehe. Ko fuka ko atonga ko fuka ia na e felo toi ai tu I o ne ao whangatuku I e osi ai fo I tau na e malohi ai tu I mo e ne whahai. Aia pia koe fuka ia I tonga tau whakaukau ki ai koe mata I koloa ia na e hiri whaki mai ia I he mai moa e tu I pia mohono whao e ko nistu tone. Neongo na e whai e tau ka koe a whangatuku na e malohi tu I mo e ne whahai. Ange koe tala noa koe tau wholofolo koe atu pouwha. Na e tau e ufonua pia malohi kakai, na e tau a tonga pia malohi e tui. Aia koe tui rewa na ne whae whotutu, kai ke whotutu he kakai. Koe mea koe a Amerika. Na e tau ai kakai, pia moe haa tui, o malohi kakai Amerika I he haa tui, pia koe fuka ai kakai. Whatonga. Koe uhinga ia koe o kumalohi ia e mea koe Amerika pa ku movete fo I mea ia e fuka koe mea ia whaka Amerika ia. E koe ne whai beha mea Amerika ku whaa kaka ia ke fuka he koe mea ia anau tong na nau ikuna ia ke hatu I mo kautaki. Pea o ku tau wakai forewa koe. Kuia e tau kautama una o to o e fuka tonga. Foi to no ia pe o ke mahino ia ki ai ko ne fai taki pe nai ke to fuka kaku uhinga ke foke ai to fuka ka Amerika mo ne fai at ia mo tau fuka. O ku tawa taina pe ke ne ngawe aki ka ko I context a Amerika I tu a Amerika. Ka ko tau to pa Amerika foke o fuka pe apikoto ia o ku movete mai foi mea ko ia ia koe anga mahini koe fuka hange koe tala noa koe au koe ano ngai tutu uni ke ngai ap whapure anga mo ngai mea whapure anga koe fuka na ngawe aki ki ai koe mea o kui ai hono mahu inga whakai lao whakai ka mistu tone ka ko ngawe aki whoke tai minipa mo vete mai foi mea koe au koe ke toi hata haia ne ai e fuka pa ko ai o ai he ngai whalani pe aliriu e fuka he fia pe kakai mate matonga toi o kai ko ai uhinga ko via kakai I he kulawe I tuke ka pau ko ai he kau patoa ai ke na liriu ta e uhinga kai foke I loi ko liriu e fuka liriu aki pe mata po vai mo ta ko misin kan pe ke te liriu o kai ke te liriu ake fuka aki hakai kai la longoa mo te uhinga pe akita ko fuka e fonua o liriu I he tau o kai ke fuka ha fonua na liriu ta tau ta fai e alingi toto la ka koe tau tae mahino whoki pe ia ai kakai pa I he uhinga koe whakai patoa. Koe uhinga I taha koe fia pe kakai ia toi taana kia te nau tolu kau akapulu mo e hafua ke fuka kaku. Ka whai whela waki ai he koutu o koe pe ulao whai ki kia o kutapu. Ka koe mea ia e tonga he kai ke tau lava e tau tolu ia o pure I ai umea eu whai ke he fuka ia I he fia kakai te fito I muri. Ko tonga he maunofo ai o ku toi asipai u fuka ia koe nipa ko tala ke ua toi ai u fuka ko ia ka te kai fuke o me pure anga ia tu ni pau ke pehe ke taofi ka ku asi holope ka las ke ia fuka I tonga pe ku nga we aki ia I fia I uhinga he fia ka kai ia he sipoti ko no nga we la
ai tuku ke ngai uhinga ke koin ku ai e fuka ia ta atua ngai I misia e kau take patoa mo na hanga ai ko foi tala no ke he ko ume ai na ku tala no ke ai ia ma proklama mo fai fika pitapua ne afi o fai he kakai ume atonga ko ke mahino kana tol ko ume a ko ia o ku te ai e kita ia kapau e osi hatau pe te malohi ka koe tae mahino pe kakai pe ke tau lava e tau tauria ai pa kua pe kakai ka koe osange ko e tau ai e ume ni I he tau tae mahino pe osi pe e mate hifo pe me ai ko ia ai ke nanga ia o we I ha mea he ko ume ia ni e we aki pe ia e fai e tau pe ko mea mo oni ko o hoko lo tonga hoko pe mamani e ufonua o ko kia mea ko hauririu hafuka ange ko mea ko ni I he ni ko mea ko ni he ni ko whenga ka o apurisinolo ke ai e nau fuka ke ai e nau fuka ke whakapipiki ki he fuka ko ni ko e kau Britania Australia pe kusi ai holo pe nau fuka ko nau tolu pe nau toho o ko ke nau mahino e nau tolu ia he ke nau lava nau tolu whakapipiki he fuka ko ia I he whainga ko ni he koe fuka ko ni o kau Britania na nau tamatei e kau aboriginalo e lau ngeau lau wafe kai whakatu e nau fuka hen koe me tala noa ke fuka o fulo loto au pito ka koe whemau ke educate ke ako e kakai ki ai ke ute nau mao hala ke mahu inga mea koe fuka pea koe tauhanga tuto e fuka tutu e ngai whonua ka koe tae mahina koe tau tuto e fuka koe fuka e koe toi tapi ka kono mahu inga ka ki tau tolu ki he tau nofo mau nofo whakaisivilai se ha whonua kai ke tonga te whakafoki at maro. Professor, ko ki mua ke ta hiki tau ki he kupu hoko, ko tiu mahino o pito e tala noa koe ni ke fuka. O guai e ki konga historia heni o ku whehu I mahe toko taha koe ni ko kolo. Ka o kai ki haku ilo ki ai pe te uat pe au ki ke wakaiangi ki e koe ni tala mai koe hana e taa ki ai e kupu ai tuunga fuka whesiua pe aloto mamahe tau wha ahau o foki ki hapai. Mahau ka historia he taimi koe tau na ku ke lawe I koe. Iyo, ke umao au ia ke whehu I koe ia. Koe whamatala ai au whemau ia ke ai ke mahino au pito pe ko whe na taimi koe na ngai kupu. Ai mea koe ia, he koe mea peu tau ilo I. Na taimi koe na hiki mātau whahau ki tonga tapu ke kamata ai pure anga mo e kamata e whonua. Koe kamata ia ai fuka. Nei kai kia ha mea he historia na e hau a tau whahau pe ato e foki he ose whakotu o e fuka I Nukualofa. Ka koe utanoa koe iau maho inga pea koe whamatala ia ai u whamiri. Ka whia mau ke o mai e toi ki o mai ke mahino ange ai u mea koe ia ke tau sio ke u. Koe ke o mau au ke tānoa koe ato. Koe ke mau au pena tika ke whamatala ai u mea kono kokona hao tau whahau pa toi foki koe ngā koe whesi e hai e fuka. Mantoi koe fuka aia, nei toki ai e fuka aia he o se mau ai pure anga mo mea. Nei ke ai e fuka aia pe tau toki whakarere, nei ai e fuka mo u mea kua kaue he u mea nei mau ki hono whao e pure anga. Nei ke osi pa toi foki tau whahau koe pa ki e kupu e. Pa ko kupu whe. Ko kupu whe he ku ko ukupu na toki tupu mai I he fo I taimi o tau whahau pe ko ki mui a tau whahau. Ko kupu a vanua, asperi kupu a vanua, ko kupu ko ia, na ne paki mea, ko kupu whe whai mai kai ta anoa. Whe mau ke mahino au pito, ko kupu koe kuia kunsalote, ai tamai eike ala mea vei ongo ai whehua kunsalote. Ko kupu ko ia, ko kupu a vanua pe ia I he kuonga ko ia. Ke ai mai ke mahino e whehui ko na pe ko whe taimi na e toi whoke ai a tau whahau ki hapai he ose no paki e fuka. O ku te kai ke toi mao he historia mo e whamatala na e whoke a tau whahau.
ka pau ko tala noa pe ko anga tala noa ka firma o ke o mai fa ke to ta ka na ke ne o mai ke mahino angi ke tau shot ki ai I o malo apito, profesa ko tu ku mahino ia, kata hoko te mo ke kupu hoko. ko kupu hoko ko kupu ni maua Okay. ko kupu ni maua o ku ne tala mai ko koloa koto ape ko mea koto ape o ku ai tui I tu ai lao mo ko ni stutone mo tala e fonua tene ngawe ake pe I hono loto ona I ene fie mau mo ene fie mo hape o ku kai ke toi ka wai hata ko ene koloa pe ko hape fainga koloa ko ia pe ai kai ngofua ke pure anga ke na wala ke ai pe kai ngofua ke ngawe ake ki mo ua o pure anga I koloa I tu ka mo ua pure anga fix e na tolu e na mo ua e kai ke na wate koloa I tu I pe whakakau wate koloa I tu I kiha nau totongi mo ua pe ko ha mea whika wake mo nau mo ua. Okay. Ka ha mea ko langa mai tu I. E tu upe ai o au ki hane. Hala pe hoko atu ki hono hako he I kai ngofua ke whahala ki ai e ma. Ko koloa ko ia ko property pe ko ha e alu I hono hako. Kono whakawhai ke he ne kupu ni maua ai koloa pea ai tu I a te ia mo koloa ai tu I mo fonua mo koloa ai fonua mo koloa ai pure anga. Kono whenga mai pe I kai ke tau sio ko hinga ko I tu I pe au kui blahi ange ne koloa e tau tol sai to o mai ia ko hinga ke mai ke tāpuni ia ki e pe tau wala noa. Tange ko umea ko nai whai. Os whai, so ke tau hanga mau e ko nistu tone I tau ta mahino ki mea koe konistu tone koe mea koe nai hoko koe mea whikau aku moe langa I whare lotu koe palasi koe teke ia nai whai e a kirisi moe kau whafofonga moe patoa ke oua toi ai ha whare lotu oi tui koe mea aia whaka konistu tone ke langa I whare holoke whare lotu nai Pea koe ai hake kono mahu I ngā pea lau I ai whawhihonaki ki he hāmoe. Ka koe konistu tone, seke heo mea koe ia. Tai whaka konistu tone. Koe konistu tone, koe whare lotu e tui, ko hono holo ki toi langa whare lotu. Ka ne kai ke toi ai he tui, nei tuku e. Tatau pea me kauta e mahino koe nei nusila koe nau aike nau mai o whakailo ki hopo ia atalanga. Koe foi api ia o kuto loto ia he koni se kupu koni ni maua api koe ko atalanga. Neke ke aia koe awhapure anga koe foi api pe ia o tahine kui ni o kunsa lote. Tau kumi api tau tolu ia I mori koe kumi api ena ai tu I he uhinga na uhinga I ka ahine koe o mai kia e whare alo ke hako mo kakai na e o mai me itonga na ke kia nau api ke nau mai o nofo ai koe kakai ene fia na e nofo ai o ako ai. Ka koe foi api ia koe kolo ai a no ate kau tae mahino koe na mutolu koe na I nusilao ai ke nau hopo. Pea pehe koa ku pūl au te tamatu I ko iri fia ke hopo mo nau tolu. Ai anga ia hon nau ata mai. E keke hau e ka maa hopo mo hataha e ku tapu. Tapu he tu ai ko nistu tone o ku kai ke hopo e tu I mo hataha. Ka orewa o ku tokia e ngahi uhinga lahi ka pau e. Koe hopo I petu ia ka pau ne kai hapa anga. E tok whaata he kapneti pe ko e whare area. Ka ku uhinga koe tonga koe ke he mahuinga. O kui ai ho whakakau rere, o kui ai whakakau rere, o kui ai ho whakauhinga, o kui ai whakauhinga. Ka kui ai e konistu tone, o whakamaapopo ki ai e ho whakakau rere, mo whakauhinga, mo whakakau rere, mo whakauhinga. E koe tau parapare mai ahone. Koe tak tahatala e ne whakakau rere, mo ne whakauhinga, o koe kia hane ofi ana ke konistu tone. Pa koe whehuire wako ko watu, ko ho ai ho whakakau rere, mo whakauhinga ke ai ki whe. He ke lawa ia huu.
O kui kai ke tau no fo po pula ka tau no fo I malu e la me ko si tone pe ka to pe ngai fonua. Ka te to ko atu tongo te mako ku fe la be atu ke me ko ya ke kupu ni mawa ko ke ilo pe ko ha e fare ai kupu ko na ya ni. Ai ko kupu fa valu ia professor koloa ai. Ia. Ko ngahi tofi e whakamata apure o tui, ma ngahi koloa e tui, o ku aana, pe kene whai te riha ki ai. E I kai ala ki ai e pure anga, pe to o ia iha mo ua whakapure anga. Ka ko ngahi whare e langa e pure anga ma ana, mo e tofia e wahe ke te ia whakatui, e tuku whakaholo ia ko e koloa mo e tofia o e hatui. Ia, so ange ki he ko langa e palasi, langa e whare ro tu osko ia pia, ko e umea ia na e whai, lahe umea ia ko e, lahe umea ia na e teke I ngā ue a Samuela Crispo hiwa na e tae whakalao, tae whakakonistu toni. Ka nane lava mao e loto e kakai, ka wako mo kau politiki, ia atu mo konga hau e kina e vei ua ki ai, O ai ke nauhanga o mau I ai fo I whaunga whakonistu toni mo e whakalao. Naka mea hoko kai ke lava ia o alu ke hoko atu, he ko kuhinga tonga. He na nau whenga ke nau whai he whaunga hala. Na ai o whakaloto I holo whenga I ke whakaloto I holo ke mau e kakai ke mui pa ke nau. Pe he fo I whakakau mau lalo, te nau lava ni riwe umea I he whakaloto. Ai ni kei whai holo pea ko eni. Ai ni kei whai holo pea aho ni ai fo I mau hala koe. Whai pehe e patoa, whai atu he ka whaaki koe ai ke whakaloto, ai ke whakaho mai he whiri whare area mo hea. Mea mamau kaimi ka te au. He ko hinga koe mamau kaimi ka te au. He ko unehanga o ame ho tau iwi ke tau whai hanga o elele. He ko hinga he ke nau maa na tore mea ko ia o kuai ufou ngai ke maa ai mea ko ia ke maa ia ho alu holo ngā oea ke ko ho campaign ngā oea ke tōlahe ki kakai ke mui a koe. Pe ko kusio koe ki ai o ku mau taimi a pito ka te au e ku whakaukau ke o mea pehe o ku alu hala pa koe fo I taki hala ia na e whai Samuela Crispo hiwa mo kakai ako mo kakai hafua na nau mui ki ai. Pe aku tau kai pe ta tolo no nunu ai o mea ko ia ka o rewa ku tau mama o sio ko ngai fo I mau taimi a ngai fo I kai mahino. O pehe poki ni ihe kunau whakangai kunau pehe koe o foki peke tuku hau ko ai whanua I professor. Ai a kunau whakauhinga ai foki na o sia I tala noa lahi a pito ki he whakauhinga koe ha uhinga tau totong tuku hau ai pena ke os wha vete ai ngai whi matala koe a mahino a pito. Ka uhinga koe whakaukau ia ku whai me heta whaake ta ha hono ai. Ko hai peha mea ku ngā ue aki ki ai e whakamore ai tuku haue ai kakaipa mo I whanua ko koloa ia ai pure anga. Ka ukai ke pehe ai kupwha walu ia he ta wakai ka kia he aho ni. Ka neo ngoi e ka pau te aha o tāna ki kia pe ka ikai. Ko tui te talawa pe mo kupu hoko pe toki osi ai ta taimi. Ko te whai mau hala mo ia tonga. Ia. Mau inga pe tuku hau ia. Mau inga tuku hau ia pe ko mea ia ngā ea ke historia, ngā ea ke ngai pure anga. Na ta o slave taua ki ai pa kua e ngai hange hatahi e ngai theories ki e tuku hau. Pea kua e uti peiti la lahi ki e tuku hau. He kui kai ke lava o vahe tatau e tuku hau ia hawhonua. Ka pau te tau mahino I koe mea koe tuku hau. Ko ola ai tānaki ai whanua mo ola o e tau. O koe tau whakaukau koe tonga pehe. Koe tuku hau. O ku fu simbolo e whakaukau ia ko ia ki he tala noa ki he whakarere mo e pure I o a whanua. Sai. Tala mai ang hataha tala noa tuku hau pe e whewhe ai umea koe mo e koloa o mao he hoi ki no pere. Pea mau e he tui. E whakahu whewhe tala noa tuku hau ki ai. Tala mai hataha e vete whewhe aki ai u formula e tuku hau ai ngai fo I mawhai ko ia unau puke ai
kakai nau puke koloa. He koe u koloa ko nau mau. O ku ikai ke nau tuku hau ia e nau tō. O ku whihe tala noa koe na koe ai pe koe ai koe tuku hau. Te ku sai pe ia ka koe ngahi kupu i lea fokia na ai mai a ke whai a ke mea koe ai pe ke ai tau alu ke. Pea ku whao whai au. Koe fwoi se tes koe aku mo tau alu ke he tuku hau. Koe mea koe toa pe o tuku hau. Koe mea koe toa pe o tuku hau. Ka koe tuku hau mohono wahe mau anga mo ui aha whonua o ku ikai tatau. Pea ka pau o ku te fie mau ke ai e fwoi whakakau koe ke mo oni koe tuku hau. Ko pau reo ke tau li liu e fwoi sistemi koe na tau tā noa ke ai mo i konistu tone koe. Ka pau te tau li liu, koe whewhe hono li liu ka vai. Ka pau te tau li liu, te tau lava ai o ke itari ai mea ko toa pe koe ai koe tuku hau. Ikai. Ka kua mau whokia e he kakai, he ko hono tau tala peha fo i lo ia ke atapai e kakai, ko nau mui ki ai. Koe mea pete nau fufua ilo kai, koe mea ete nau tari. Ka kuku tānoa tau tonga i he konisu tone koe ni, pe moe lao koe ni, moe whau, o kou tala noa tau he whaunga koe ni, koe haa mea o mo one ai. He koe kapau te tau pehe. Koe koloa kotoa koe o ku i he hou eiki. Koe koloa kotoa koe o ku i he tu i ka o ku ngāwe aki he kakai. Tau toa pe kere. O koe ke nau tuku hau i e nau tolu ho nau kere. Koe mea koe au kui he konistu tone, ka pate tau tala noa tuku hau. Koe kere ko toa pero he hou eiki, moe tu i o ku ngāwe aki he kakai, o ku totongi ke nau totongi tuku hau. I he tuku ai lao, moe konistu tone. Se ka pate tau alu ke tau vete whakai tuku hau e mea koto. O ku parapare mare vai. He kui kai ke nau tuku hau i e nau to koe, la moe u mea whakalao e koe ia, o ku kai peke nau to e ue i e nau tolo, ku tau lere ka atoa tau tolu koe ne, o tau tofi a holo mo tau mau api holo e api e tu i mo o eiki, o ku tau tae tuku hau ka atoa. Pe whe ka pau te nau eke mai e nau tolu ke tau totongi ange tau tuku hau ka nau. Tau totongi tuku hau ka toke pure ana. Pe ku tau totongi tuku hau ka pau koe kere ai. O hou eiki o ku te hanga orisi. O ku te risi, o ku te abe totongi ai anō pere, o ku te abe. Where a u api ai hou eiki o kake te totongi kita e te risi, pa kake nā whahatotongi tuku hau. Ka pai whamaa popo mai fu urisi ko ia te tau toe maa tau tolu he tau tānoa tuku hau ke tu imo hou eiki, ki he koloa koe na e oange i he fo i tau. Aia koe ku tānoa pe he ku hau pe whoke ta whaake ta ha e tonga o mai e fwoi whakaukau, whakatemo ka lati tonuia he ufonua ko ia ka koe whaunga tonga whema o koe ke tau hanga o ai ke maa, koe tau tānoa sistemi, koe tau tānoa whaunga, o whema he kai ke tau whamatala i mai e whaunga mo sistemi tuku hau a muri o mai o pehe e hoa mo tonga mea kotoa pe. I kai. Ka pau te tau omi ha fwoi whaunga analyse mai pe wa fwoi sistemi, ko pau ke tau omi o sio pe o ku pehe pe i kai. He koe mea kou tau parapare mai, mea whaka ekonomika, koe mai umotolo whaka ekonomika, mai umotolo whaka tuku hau o mai a ki tonga, o ku ai e ke heke he ia. E sio ke he uapi tuku hau koe hange ko mau koloko vātu. Tau ene whiha ia, koe taimpo tau whahau na whamama wha ia ko pau ke te totongi e te tuku hau ki he nōpere ke tui magano. Ko no whakatoa ko ia wātu he tau ene whiha tau tangata ne tolu koe nau tae totongi tuku hau ki he nōpere ka koe pike e ke mai nōpere ia whai tuku hau. Whakangaloko katoa ia e hatu ima mea. Koe ke nau whemau ke nau whelawa ke ai mo nau kai. Aia koe ume, aia koe tānoa tuku hau eo whemau ke tau tānoa u turiki ko toa e tuku hau ke maarewa pe e maarewa e tau tānoa whatatau kisi. Ke tuku koe a tonga. Ka te whakafoke atu tonga māro. Ko ti mahalo e profesa ku mahino opito ai whakaukau koni ku o ku ke hanga o mai. Pe ku tui koe tahene a kupu mahu inga opito ke tau whatoka ngai. I he taimu tau tala noa ai ke ngahi isiu koe ku nau whilawe i mo ia koe kere koe koloa, koe tuku hau mga me pehe.
Ka ko kore ke ta ki almo ka foi kup hoko ko ta foi kup fa osia ki ahoni ki mo ke ta o se ta proclama. Ko kupu ni matolu. E kai ngofua whakalao ke whakamau e tui ia whakamau anga ko hano mo ua. Ka orewa kuloto ki ai e kapneti. Koi. Ko pau ke loto ke koi foi me ai au mau inga tonga. He kui kai ke pehe ia au ku kai ke ngofua whakalao ke whakamau e tui. Pea koi whakamau I hano mo ua. Koi. Ka aku toi o mai, ko pau ke whakakau ki ai pe iai whekau aki mo loto I kapneti. Aia ko hono hai e tu I ki he lao mo I konistu tone mo I whare are a pe ko I kapneti. Koi. O ke kai ke pehe ke kau ia he whakalewe rewa. Ke ai pia mo ua e tu ia pata e whakamau. Koi. Ka oku malawa ke whakamau ia whekau aki ki ai pe loto ki ai kapneti. Koe ke umau ke no whakarea I he ahoni. Ka koe whehu I whoko pehe. Ko ha meu whakarea pe ai ki he mo ua o e tu. I whewe ka pau e whaihala e tu. Koi. Aia koe me aia oku maari e he malawa ke tari maia e he ukupu ke he konistu tone na ta ostala noa ki ai. Ka ku fo iuhinga pe kupia koe ni ki hano whakamau e tu I ko hano mo ua. O kai ke pehe ia e whaihala pe tu I pata e tuku ke whakaukau ki ai. I he ukupu ki mua. Ta koe mea ia o mai koe he kupu ni matolu. Koe mea pe kou tāna ki atu koe ha mea o ku ai pe ai ki he mo ua. Whe hau whaihia ke. Ka koe mea whukia ko o ku iai utari kai ukupu na tau se hau me mua. Ka kou wakai whoku uhinga eni ki he. Tapa e ia ha mo ua e tui. Koi. Aia koe ki kupu no eni ka kou tupe mahalo o ku mahino pe koe harewa ai mea nai os whamau ia e tu I koe whemea koe kou whieta anaki atu. Koi. I hono mo ua. Aia tupo uloa ki hao. Tupo ua fihia. I he foi kupu koe ni matolu. Kupo tolu hao. Tupo wha hao neo na ai tukua ki iki ai. Tupo nima hao, tupo uono hao. Aia ko tupo ua, na e fihia aia I he kupu koe ni he nai ai hono umo ua. O tau alwai o hange kou tau bankrupt, na tau os bankrupt koa, na tau tō lalo wha ekonomika, I ngā ue, ai wha kau mai tu I he ne kau noa I he ta wha aki koe ni ki e paanga. Aia pa koe ha mena e hoko, nei ko hau ki e whare are a mo e kapneti. Te whito ke whare are a. O I ko ai o whai ai e fo I tarite a tau tō mo Britania ke nau take over e tau whare paanga mo e tau mea wha paanga to ki tuange mai ta hiwa whitnima. Ai me a peko ia, Kai ke tō e tau tau atai nā mo mea. Ka koe o laia o e mea koe ni pia koe fo I kupu koe ni na e whai a kono whamau I e tu I he kulawe. He koe kupu koe ni koe taha walu whitu nima. Ki mua e a tupo ua I ne hoko koe ki e taloni. Mo umea koe na e hoko ki ai. Ka teu whaafoke atu e tonga. Mo na he pito e Professor koe kupu whahi vai e tai nimi. E tapu ke whamau I a tui I he whamau anga. Koe mea I ha mo ua. Ta I he loto ki ai a kapneti. Ai koe tatau pe ia koe ke asi heni I he konistuto ne ia hano te liriu pe whala le rei e kupu. Kei tu tatau pe. Pe ko tiu mahino apito. Ai whakaukau. Ka kone ka kukore atu ke whamau opo mai arewa. Koe ngā koe ngā tai ta polokalama he kupu ko ia. Kata toki hoko atu he wika hau pe mo ngahi kupu koe nuku hoko mai ki ai. Malo pito tonga koe mea koe ko watakanga he nia e mahu inga. Ai mahu inga ai mea koe tui.
mo ene fai hono fatongia o fatatau ke konistu tone mo lao. Koe. O kui kai kia hamea koe tui o fai te riha. E koe uhinga o ku osi o mai he tau fatunga motu ai whonua ai hala ke haere e tu i tatau pepe mo konistu tone. Kone taimi pe ku tai tokanga e tu i ia ke umea ko ia pe ia ire ba longoa a ia he whonua i ola o tai tokanga e tu i. Ka ku kai ko whatongia whaingofua ko whatongia whaingata pea koe tau lawe i pe i e taimi hoko a tā ke tu i o kune whainga ke ne molo mui vai i he umea lahi neongo he i kai pe a hatu ia hawa e tae a ni tōno no. Ka koe tau whaka amu ki he tui ko toa peo whakatatau ki he tālai whonua mo i konistu tone. Kene la laka ange i he ngā i mea koe ai koe ku osfotu tu ma ai lelei a ana mohono kakai. He koe tau sio ko toa he tamaiki o kaupirinisi mo e whare alo. Koe nau alu hake pe nau wanga whakatamaiki tapu mo ki nau tō. Koe nau alu pe koe o a fio ki he talo ni o kua e reo e fuurili ukehe i he nau mo ui i he mei a kotoa pe. Pea o kunau to e ofi ange ki e ngahi whatongia ma ai lerei ai whonua. Pea o ku ikai ke tau ke tu mai tu i ia o whai e u mea ke tau wā lau ai he wike kotoa pe. Aia koe mea ia ke tau whakatoka ngai ange koe kau pare mia koe ni alu hake. Whainga tā whoku nau hoko mai o whai e toko i ngai whatongia whakai aho o wharere pure ana. Ka koe mea ea koe o kutau wakai koe ki e whonronga mai koe pe moe haatani. Koe tu i pe ku taitokanga o ku hoko ai e umau whakanga au e whonua pe hoko ai melongoa a whonua. O koe tu i pe o ku tokanga ange o mui ke umea pe a sisi. Ka koutu i mahalo ko ku whiela me atu pe ia pe mo e tāna ki atu ke tau polo kalapa ko whamalo atong i e whainga maare pa ko whamalo ke motoro ko tope mo mea mai kau mai ke tau polo kalama o ku ata pe toko taha kotoa ke wahe mai mo mai ni ngai uhinga ni whakaukau pe ku ma ata pe motonga ke atu e ma whakaukau ka ku tau whaatawange pe ke hoko pe ke ma waha tau ngahi lelei mai ko a whanga tuku ka pau he kai ke ma wa lelei mo mau e fonua mo tau whakalaka whakai whakaukau pe koe kia mau inga whae tau polokala. Kau tu i pe kuia i pe hane tokoni ki ta whaaki ko ia pa ko o whalaiat ka ki muto o whaatu tonga. Malo pito Professor Sosio Laftan, malo pito polokalama koe ahoni pe ku whamawhana pito tau wa umai ki ngai kupu koe ni te mahino ange tau konistu tone i he talanua koe ni ku whahoko. Ka neongoia te tā whai akia he hoatani, ta toki whilongo aki i he polokalama koe wika hau pe mo e tufunga whanua alo au. Malo apito o whatu Professor. Malo donga o whatu. Koe lawai ha mo polokalama koe ahoni, pe mo e tufunga whanua alo au, ai ana e whahoko atu pe mo Professor toki tā Sosio Laftan. Whamalo lahi atu ke tingi mo tolu, e kainga, ho mo mea mai ke tau polokalama, ai e toki whahoko atu ai prokalama ko ia hoko pe me he University Olo au i a Pongpong pe foki ki he tau prokalama whatu whanua wha pe mo pi veni pi ukala ka whamalo lahi atu ke ting mautolu ko i konga taha ko whamalo atuai whamalo lahi apito i he ke ting mautolu ko toa pe na mo share pe mo mamata ki fo i documentary ko e na o atu koe Frozen Talo, koe Frozen Talo, ai a koe ki fo i documentary ene na o atu i he aho ene tolu pe whame ai, pena kore atu ke te mo tolu ke koe hape lai taha mo share, ai ki fo i documentary koe ni, koe hape lai taha mo hanga o share, o kutui e kau le lei apito ia ki he ki i whatatolo whai kia i whenga. Pea koia ko whamalo lahi atu ke tiki mautolu ko sio pe i he view o ku toko lahi apito. Ai view ko koku whahoko. Ka ko kei kore atu pe.
e kainga ka pau te ke whainga maari e pe mi apina o ke lava o mamata ki fo i video ko ni o ku video minute pe ta tolu ta ni ma te lapo mau ia e pe skoni ai viponi media i Facebook pe te ke lava pe o mau i mau pe skoni i YouTube te ke lava o mamata ki ai ke hanga share pa ke lahi no mamata ai kuna ko fe mau pe via ko ha to laita lava mamata ko i documentary ko ni e au pito kaneo moia te watu mo kon ki tu aki ko ni ke famalo ia na tolu na to ni mai sponsor ta na pro kalama famalo lahi ki he South Pacific Loans ki a Stalektupo pe mo South Pacific Loans fa malo lahi ke de modol i ke sponsor ta pro kalama modol ko ta pe mo firma no i New Zealand pe ke fainga ta ia fa paanga o ke firma o hatokoni ke firma o hatokoni ki te koe te ke lava fitu taki ki he kauta finance koni ku folo ta o na tokoni a hotau kainga tonga Stalektupo pe fika na fa mo ui noa valungeau valu hiva valu noa valungeau valu hiva valu ko South Pacific Loans here koe Page Fashion te ke lava o whakatawa tu hawhahinga wala pe me he kauta hawala koe ni osi nusilani ai koloa e kauta hawala koe ni lava pe ke mamatai lava ke whakatau whahinga wala pe au ke whahinga wala wha polinsia o manaki foki ke whakawa honau whare honau atleti i loto nuk alofa ia o atu ki tongana e ka whawai e he mahena katu wike ulaki ko ia o September te ke lava peo mau koloa e mau atu i Nusilani e la peo mau i tongana ka te ke lava whetu utaki mai ka ke fia mau hakoloa hinga hiwala ko ni hu ke hit na website tap.pagefashion.co.nz pe te ke telefoni i he telefoni ko na o lea ki a sale tute tonga i he noa wataha noa tolu ua hono tolu ua noa wataha noa tolu ua hono tolu ua lea ki a tute ke motala noa i haufia mau i he wala kona whamalo ki he Postina Construction kautahalanga ini i Amerika whainga ngā ue pete na ulawa tokoni atu kia te koe kia telefoni e na walu noa taha whaua nima ono no noa walu noa taha whaua nima ono no noa ika ke ngalo ai kava ko ia ai none kiti kava trading te lava o whatawa e kava ko ina kona au pito kava tonga ni mai Nusilani noa wataha noa wa whawha hiva taha ono walu noa wataha noa ua whawha hiva taha ono walu koe kautaha kava koe ni e ka inga e whakahoko ai mo taha ngahi documentary te whakahoko ma ope ke kongi mui tauni ka whainga maali e pota e lawa ke whai ai ano wakai ke whai hana whai ke koe whukau taha kava lahi whakauria ai maamani koe ni pia mahu inga ia ke whai ha utono ki ai ki tonga o whai hana whai taa i ngahi ngau e kutoa pia kuna whahoko ke kawa pia toko o atu ia iha taimi amui angi ka kau taha ena te ke lava ko inu kawa atoa he tainini ka toko whai ate tau documentary a tau amui angi no wataha no au whawha hiva taha ono walu koe ngata ia ngahi kau taha koia kuna uloto lelei ke nau si togoni i he tau prokalama koia ko atu i he wikeni ka mo mea